Abusiafo me wo case Anaa nie. Anwumre question ba ko pe ene ebusa mu. Wo case na me wo case Anaa. But yamo adwo ne yamo akwa aba ne na otwe dia po Nyankopon asese etim kom because ene very sadly beautiful girl 21 years or son on impokwe tuatua so afa na wanyini. Chese afa kra na obi beso ni mu aware no eboni afiri mu. Abusiafo yamo yakọ ene hyede yenim se asem bia ni wono ma ye ka mo bete ase ana makoma beto mo yam. Osha said the ebony maame se yenya no ne Nyankopon kasa because one ne wa pam one awde akore ma no ede na 21 akora ne free ne sasa but owo mu asem de yenim Bible kan e wo Ecclesiastes anaso senkafo ma no o se ebre ene nkrabia eto obia yenya ma Nyankopon no nonim ya fra me vim lady afia pokua ya te nkomu de ya de aseda ebe mo twedi ampo ne enso ye Friday ye hia e wo me okesa na ne ye beka everything asase tie nie pa wa wo nana bi eja wasase wa wo papa bi ja wasase wa wankasa wokoto asase se ye kaso aha acho ana kumase barkese ana se dambai ana doma ana kra ha ba bia the whole Ghana baby asase manso wo papa e akra ha ani obi a wosua law akọ land law class bia beka inwuri asharibotwe wo bekan ama land cases ya bekan nyina ye nkran emu 90% akra cases aden why no right so oton asase number 1 question number 2 why cry na betimi akasa asase we ana asase we e ne dia ye de ejawa ana betimi akasa ya asase ana se uto na ukuta receipt ana ya asase ana ukuta ndencha ena ya asase unim akra ha bebre ukuta ndencha so a fake bebre ukuta bibi ti say yellow card o mso mo asase ogbowa uni asase nya wo dia obi si ohini bi ato asase ama no ohini na sa ato ama nipa ba miesa obewe mu kra na sa ohene no kra ni case da court a yen rule man say on na ya asase wura ene ya the lands commission for abafia lands commission e wa ha ya be kira asase krata edi adanse say we ye asase document a ye janiu we so ye fake say the ba de okuta ne say fake a wani bedawo the whole 1 hour asase nkwa na be kan wasem ma me na wasepa say odu TV no e de ato Adom TV ya wazoye na wutie ye so live e wasempa 94.7 ma me father enase so mata bia e ba Mr because we Valentine's Day wukua dey sugar dem ye no aduane but pege ho nomta bia na yem ne na ho na bra bedi obi so be ye wokplan man bayira chips bra bedidi na enkwan aponchin kakra ye pese ye kire ma nyina say aduane no anya problem ye be no amadi mema ne ye be mamadi de mpeso mu di bia mate mutena wi asenche ne mum ye so man ye pesika mo wa bi ma ye ni ye pentare a mo ma bi ma ye hye ye pa aduane a mo ye bi ni nyina all for you ye sugar dem gh vim lady ba ko pe convener me nam da no to the abrajo fm na fe ye num tabia na asan waba na wo ya unim se easter bebe nkofo be penti wom na na ekofo yi wo mu bedi metal silk coat paint papa baby obenye bia shoe dan ho enche owu da o enebo ni wu ye obi aso penasem ge yi so to no mo penasem onye wo wu ye the crocodile teeth nyina mo so penasem woni madonko bi tese na Friday doctor for kra say 1 glass na watching any problem no madonko on rocks na man nche sa ye ntwi ahomreba ya be hwa asase everything asase who asase problem a ye be bie phone line so doctor of asase e wo studio ha Timothy anyido e wo lands commission ye be kan asase nyina ho asem me ba sese a me lady ni abusianfo ya sama makwa babi o live wo me o case Anaa so na na ye ni je agi nyina ne say na ye be kan asase asem entinya abotre na wasase document bia da ho na unyini o se oji nhudi o so obi na otwe manso o obekwa asase no so langas wo so o ye be kan nyina ho asem ye ka asase kra ye no ne de ye no ne first question asase na da ho no ana edan ye si so no ana edua bi esi so no ana ye si lawyer for bibia ye say e possession so because asase we media then I just asase na wo dia ene ni nyina ba be kan wasem yewra Timothy anyido eye surveyor na oyo obi oye pani ene principal lands officer oye mi lands commission say wo na hwe asase nyina so ntia ne pato nti na me se fa wasase paper no because Timothy the proper asase krata aba enti hwe wo dia no ye de ode aba no beto camera no so wo hwe ode na ne nsa ma me su ade a chin ya adwoada ko Timothy ho ko bu nkotodwe no mo awo
Tia. Ewa Timothy Anyido and me a good evening. I am good. Aquaban so why? Yeah, that's to say you so a very busy man. Aye, very busy man. To hear crime in the car. I said panic so profusely said, "Where y'all cry, mammy now about say." Aye, busy man. Oh, yeah, that's a pa. But wouldn't say assassin. I can't say the any and Namakai. Assassin cases baby. You can't say no need and only the other. And Adriana is so. And our foundation now, I didn't say we assassin. Assassin, Uhe Imremua, Imrano Casse, assassin. There was ye, there was India, echo Ibiumina, Intino. So, Imremu, Becca, Brovini, definition, I becca assassin, Sana assassin. Now, Dudwana, seeing Nebecca assassin, you cannot say a strong pe. Uhe Imremua, say minerals and Nasika, Kokosha, see dia. No, you can't say any idea. In I bind dia, intinu yen can yen bonotofano. As I see a dear was ye, dear was true. And then dear Kubium now so. There was and then mom de fair. But na say anwe it so more to anwa no. There was no no ya odia. Wohwe ye mremua anwa is ye category ye hwe na te say eno so ada na mineral bisa. Tina ya oji license na ya de ansa na wetu. Wetu intinu. Na pacho o si de wo esoro. There was one name from man Onyankopon boy no so kan asase no. Lawyer for Becca say cases bi o ha to say Bernstein of Lear cases bi o ha kire say e cost through kosi baby a ye ka say reasonable ye baby a wa o ka e to asum na ebe ye odi a na cost through ko pohye wiemu di a enya odi internet say wo kra wo asase a wo asase bia na obi wodie bi na edua no kra nyini na ba se ya eno kra obetimi atwa se bi obi wo kwadu odua bi na mango a utumi twa eno no wo hwe mremu a omufuka no lawyer for Becca trespassing ye memu enti na eno no se wo hwe ni ye se ba wasase so a obetimi aka se wo eno no ba wasase mu fi se eno no aba wasase because se wo kwa kra sesa na nkofo do a ebu omo wo hye omo boundaries ti ebu on ma be na crow we di crow we aba be problem but titeno because na enwomesu ani wonti ebi wonu mesu edidua kase we na ye boundary enti na mebusa question dey say edua na ekosi na akire say asase we dia ana we dia say onim say case kase bi wo ha efa kasoa say ka akra ho ana say eka ayi central region ho baby wonu me to asase ma wa kase koye paper wa akra baby wonu so ye to asase ne ma wa say koye no central region na wo beka wa say en kre kasoa na ebi won kan ebi wo central region nye honum kwa mfa okọ hwe eastern region ebi honum say obehu say brekusu sa issue no so ho de ye friend no ye regions wo Ghana ha no asesa bebi e ka boundaries ye ka say e region ye tai sesa akusi manson bi da ho ya na tai sesa esesa san na wo hwe hye na eda region ye ka no brofo mu say imaginary line and the ya dwen na ebu say kwan no ha intino eyo ho na ye region ni wi asese ye original commissions ni ade se se acheche regions ni mu wi obo se we ebetimi asa esibium if you say na bibi da ha afi de se eda ha na eda ha de hia na se na nkankrata na wo ho ye papa enu nu ehia bibi e be koto de hia se nkrata na ye papa ekoto central region ase de ye wo de no wa ye ho nkrata ase na ye wo de se ye ka se da greater akrakra no hia de hia se wo nkrata no ye papa ni na hia nti ye nko eno so mpacho so obi ton asase ma wa den na che so obi aton asase ama receipt ana se site plan who the even say what is the process there ne ekwan ye wo se efa so na obi aton asase ama na wo so wato asase se wo hwa Ghana ha no obi wo asase na bia waba na wo hu a wo si o mepe asase e media wo hwa asase na dodo na si o mefe o se e ne dia ye di nipa no asem na wo ka kire no ne ye di gidi se ne dia nanso se bia na me de into infatu hu bitu etu ho se wo koto bibi fufuro bia wo bisa ho nkrata se wahwe obi kai ya osi ope osi o ma me nko dibiele na me nko hwe se ne di ampa custom na hwe shirt kra se bi upese osusu hwe se ebe ko wansa na wato na nso ebedu asase a ya ni ehide ni ho abotresa nipa ne kasa ne di ape ye fa na atema o ka na tum ne ye ko nti boko wo asase na sa opa
asase de kyerɛ asase na wo penini no eye ehye a ɛwɔ ho nti ebi mpeni bibi na wo bɛkɔ na obi di plan kakraka kyerɛ wo nyina yɛ media ampa bia wo nyina yɛ ne dia na so he fa potin no ɔde ma wo nti sɛ ye we na ɔde ma wo ɛsɛ ɔde nkrata fa honom nti no me ka no na kyerɛ sɛ ye kyerɛ mo ye wo TV so nti no ne ye kyerɛ ho wo hwɛ bibi a me de kyerɛ wo he ya your friend site plan dodo na friend site plan surveyor for na asase surveyor for na eye wo hwe a eno be kire wo asase a potin a wo pese oto anani pese oton ma wo nti no ebe ma wo hye no na ma wo ehun krata dimensions nti we ne betimi amba se ni nyina na ye nipa ndi aba ha no kiti a wo hu yi a ye de kokko na fa ho no eno na eye dia ye ka ho asem sisi nti wonsa ka we ya aban mra kyerɛ sɛ landscape yes we ni cheche mu wo say line bi da ho nti asase no de kokko no wo ho kokko no wo ho ba stamp mienu bi wo mu ɛna kyerɛ sɛ me ba surveyor fo akɔ school yi pa nti wo hwɛ line sie wo ha ya ni nyina wa se kyerɛ ai ni nyina wa se kyerɛ utimi wo say ye de numbers bi ahya ase ha ni nyina no kyerɛ ɛno kyerɛ ye say grade line kyerɛ bebi a asase no da wo Ghana asase so ha na wo hwɛ signature mienu e wa asie ya kyerɛ sɛ license nipa surveyor na aban ama na tumi so ntimi ye na die ni nti nye Sofia bia na betimi asama debi omo ye license surveyor so mo akɔ ho krata ko na so obi so ye fake Sofia no osampo so nti na aban no hu sa ne nti na omo de mra ye sɛ nipa obe sign the counter sign no ye government surveyor nti pacho chire nti side plan e was signatures mienu na was also boko nti say wo side plan na signature ba ko pa e fake ha enye fake meka say eno no surveyor ne nko ana ye mretwemu bebra ne ye na saa edu 2000 na ye dwen asam aman say ye ne saa enhyeda mboaye surveyor for na so ka no fake ye ma wa wu hu nti ne ye say ye de mra ye friend LI 1444 ye mra ya bae emra ka se obeye survey bia wasase so a nipa mienu ne sign nipa wo license no so obe sign no ene oman surveyor de ntia ye ne say se we ye fake a we behu nti no we no aban nipa yi no ono wo kofo mo ye nti ne ntimi ma fake nipa nye nti so wo bi na say we ba ko pe na so do come aban surveyor that's it so surveyor land surveyor na so famra kwan so but because nye saa emre twe mu nti no ebebre wo ho ye nka say ye fake mum nanso nansi from 2000 e ko no but you just say wo to wasase ansa na 2000 ba no say signature ba ko na wo so enya hwe even 2000 twe mu nkofo ye na saa nanso ba sa wo de o pesa aban de ne setintim so aban be ka se ko ekire na ko ye dia eye nti pacho sa aban surveyor de no eno hwan office man e license surveyor e wo director of service aban o Accra but odi ntumi a shenkofo brainsa nti ukọ region bia wo country mu or representative wo ho and omo office wo region bia omo region bia mostly head offices capitals coordinating councils regional capitals no nti ho ye wo baako but eno kire ba bia office ho porting region bia ne de usually ya na e wo RCC buildings regional coordinating councils but now so obeko baby no na yan si aban esi ne dan kokepko say ya no commission for nation omo de okọ baby okọ upper west they see okọ brown half for one so esi omo de nti ano ne site plan nti unsa kan we ya na wakọ aban so aye ho Islands commission say okoye search se wo hwehwe nkrata ne mu ayɛ sɛ search no we ya na me de be kyerɛ sɛ but wo di we no be kokɔ ma ban sɛ wo de hwɛ ma me wo betua ho kakakra bi no mo de si you ka say vary sɛ so a na abone kosro na ba we no wo de be kɔ license wo de be kɔ lands commission wo office lands commission wo bi am office na we wo cantonments canton yes so awo bi nso wo tema area house nti pacho se uto asase na se ahemfo mo receipt yes utumi fa receipt in ba license debi o hwɛ imrane mu a ye receipt no ye register receipt ni de e kyerɛ sɛ wo ne nipa na mo ya apam bi te betimi ko abon se nipa waju sika kodi receipt de wo ne na apam wo kodi kra sɛ wo nim lawyer for be kase de na ka obetimi siu no wo be kase kwaji usika ano so de ati da kingdom ka ani de mo asema na mo edi
nanso se opese wo ye registration ye receipt wo be start wo ha wo di we be ye search wo ye search ni we wo hwehwe nkrata mu na wo hwe se oh se mesi medin di ase mesi nana kwame nana kwame wo hwe nkrata mu no nana kwame din wo so se no wo ho na wo ti ase se ne de na che se wakọ ani me pa cho sa side plan we ohene no ton asase ne ma wo no ana so ye ma wa na se wo beje wahi no kre onipa na oton ama se me na me wa ma de ameton nti no idea be ka boni be ka ideally no nanka emramu no e so no awo ne site plan e be kire se wasase ne ho eyi ni no de ama na wo akọhwe nkrata bebe ayfo no mu ni site plan dodo na asase ho adwuma no ya na ya homte kakra sa site plan yi no ya na ebu wom kakra nti ya sa wo ba no makase o ma me bibi kakra na me mfanye site plan aha nti honum na wo sha ase wo honum na nipa ne ho asate edim nti edim ko so ko na obaka na braka tan se o asase ni nipa ne da na e ne din if you say odi sika ahyem dada nti no ya na etu nipa fo se wo ye ade na ti ase se ya ade na wo de so ahwe se wo ko na enye yi a na che se wo gye mu metanyi do mpacho side plan ye wo mutu ana ye se ye wo main side plan wo say ebia kaso ase ohene a ana bia do wenya ase ohene a ana ya se kumase a a chance we jipo de ya na problem bro afone ade bi ni ho ba bia na bia la ana nungwa o de yemfa because I was a problem opa nungwa ase super na bia obi ato nungwa na oto nungwa side plan na man wo animal husbandry but oba Momo office for be catch so kofa me side plan na ngwa ni kofa ne because they say ngwa ya ahemfo no ya betre obi aso yo hene tu ko je side plan no he pacho side plan de onya surveyor omunyo mu surveyor obetimi aye ya na sanya side plan na ye problem awunya surveyor bia obetimi aye ama ye ko ye nima na be hu se ya na problem ne bad document na nkasa ho ba side plan na di enye shedanye how so kakraka emu no be yi ketwa na me wefim nti ene de ya na enhyeda anya ha se no nye problem nti no otoma wa eno na wo be hu se wo ye search na wo ko hu ni din a no hu se so no beto but uni mempepi no tichu ne nkra ha se obo a adaficho awe me pese me yuso obi ebusu edenti wa ho awe na ne nana ena wuye ana ode man wo se nkrafo amamre anka wulo menfo no nna nka omu otumi o omu na kasase omu ya asase a ba obere no ohini bi na ato ohini no kwa wewu na ne ba abeto ukoye search na omu ni na ne di na ho ba ne ba na eto ama o ntu be den wo hwe a wa ne manu so do so no kre obi an so ton asase ni bi no kre enti honum na ya na ntawantawa ne bam asase de me katem bia se senenka ye nyina ye wonte ase bia se ohini wu anase obi ni ho a obi na di na ade se bi me mebusuamu yi enye me na me pinyi nti no se bi ochina ba na me papa obibi no ofimu a me ntimi mfama metumi se me so me koton eye sis edidija ne me bim na ma ntawatawa ba nka ntiase wo mu a nipa ye de tumi na ahye ne nsa no ohwe ye mramu ko echi a ye mra ne hunsa ne ma wenyina se ye ohene a mra ne ka se ono ne ne yesi the principal elders ono ne ne mpanyimfo a omo na wo saa na ye mra ne kire se ye busua ono ne principal members ono ne mpanyimfo ewo ne mu ti wo hwe saa ne manyina nanka ye fa saa kwan ne so a esebi enya ono nkwa na obeton se ye busua ono ne mpanyimfo na beton bebi so ana mrante na wo fi ono so se mpanimone inti se ono ne mpanimfo na kana na omo ton di inti no bebi wonu wo hono ma me mbodi that bebi wo hono so saa busua na so bia wonte ase fi se omonya niema na omo ton a obi ni se we ni edi ye ni nyina because ye se tie ase se wo hwe ye mra ye hwe constitution mu a ye fiduciary ye trust ye de ade ahye wonsa nka se ye wo de a wo hwe so ma nipa dodo na nti wo ye na mu ubie mu a obi ehu de ekoso a ye na ntawantawan ba bibre sa nti pato ye free side plans wo ye search ni wie na hu se asomesi na ne na sase a den na obebiem wa ya we hu nipa ne din meso meka se nipa na ne din wo ho no ebi wo ho a na nipa ne din nim aban krata mu eche se nipa no ebusua no mo amba aban ho se enye registration ni momo eno so timi di challenge kakra nso ba nti eno so ya na mpese me ka se but wo hwe a asoka no aban krachefo no nim bebi pempe bebre nkofo mo bebi no ti se obakra na sa ne ma ni a ya omo ye the investigation ye omo ko akire kohwe se bi ebusua be na de ma wo wan na epenyimu wo ho wan na sign ne niam wo ho wan
intino mimi ye kadodo na ne say asase de nanka abotre kakra be boye nyina the way yen asase te no ye hwe ye French neighbors here omo policy is different asase bia ya ban dia intino aban so no de ma wokọ nti ahemfo no se mu ku se mu nyese yo ha bagana ye ntimi anyesa intino ama yes ye niam no eno hwa wa minua wunim wo hwa constitution wo hwa article 11 ya e kire niam bebre so kire se customary law ye part of your law intino asema ye nananom aka ne omo nsan kan nyina ka ho nti eno de me ba another question say Timothy obi ton atase ma ewo amamre kwan so waton ama on say amamre kwan so ye say e ton asase ma tunsa no wa tunsa adansefo ho na waye eno nyina abangitum nanso no before ye de beto nkrata so no in paper na ye de beto nkrata so ti ye nka se enye no kra fine se mo ye na sa nanso ye we can reduce it to writing wo de beto nkrata so a ye betimi aba ye betimi ya say customary law knows no writing into ye ye lawyer ye apprentice lawyer say yes into na bebia ye do ye nka se ye gi mra ba gi atom na so no intawantawa bi ba wo be court na wakokọ ka wasam because no ye ntron to bebia wo be ye search ya mi kenya wo ho because ye recognize fine na so no se wo fan to writing na ye din kakra se ye de be she amra inti patro say no can when all rights or ton asase baby bebre wo kan say Kumase no it depending on tradition because of customary law I say kwado omo to lease Kumase omo ma lease if constitution hwe stool land lease nkwa wontimi ton outright abato can we say akonya asase a wontimi ton outright say wontimi fa nipa na afebo obetimi ama ne lease ne ebe ha no say sprinters ni nungwa ni lease le bon to say akonya ma to enyina the lease is cost so enyina ya ma wo osudie ni enyina ya ma wo na yes enti ukremu kakra na kaso ade na leases do na enye ton leases do wanya na ayi o na e family landa e say ye chrem say ye busua de na enye akonya de a wo hwe ye mra ne mu a eno kire se men ton untimi nton no kra pase ya konya asase dia lease untimi nton no afebo but ya busua asase water region say asase dia we no betimi aton afebo wo ye lease nso a meba water region ma beto ba me no beko but na so say wo ye no wo di lease nso mu a amra na hwe konkwan wo ton ma no so afebo amra hwe konkwan ba na so ya konya de a untimi nkase waton afebo na but akonya dia na uton asika na kwan uhwe ye constitution na ekire ye wo body bi ye friend no administrator of stool lands bi ono no be administrator no ahemfo gi de ka say insasika no which is drink money omoji share ene de omobusiafo omobusiafo ba omu akonta kire oman na ka hwe mra na nka say administrator of stool land na have say wo but yeti ase say ahemfo ne niam ebinim nti no ya na omo kọ rent na ho no mo ekohwe say sika na omoji afibia sika na ye de be she list ni mo na ye gi afibia no eno na omo gifi omo no omo manage mo omo say akonya asase a untumi nton na febo eji say we lease but say ye family dey ebusuan asase dey a ubetimi aton na febo ubetimi ye lease nso ene dey ye wa na so say ti ase say wunya Ghana ni say me ne wa say ya asase e stulo say ye den asase o eno no ebema o lease ebema o nkrata kire say unya no 50 years ye kan sen wotwi infieduonum onwutimi nya ma ne ntra infieduonum unya Ghana ni ara seka abrofu Lebanese for be bromatna Lebanese for na Lebanese for na wo kano China for cry ton asase wo Ghana ye hu sa ye 1969 constitution hu sa ne ma no nti e ka say so de ma na afebo ansa na samre na from 22nd August 1969 ye kan 50 years ne be nim emrani duwa no wasan bebisa biom nti be ya ma nti no so wonya Ghana ni dia na sase na China for no ade ton na enyina no nti na mo buy registration na say ahemfo ni nim kra no mo de bro sa na ya ban krachefo no hwem mo timi ka se da bi ye nya na sa ye bete so ni ama no because them say ba ko bi wo honom klagon ni ade wo kai TDC na ye de ma China for bi ti enyina no ukohwe a TDC akoye aban
aso ye a omo esom we ni hu nimdie no se okwohwe hu krata obehu se omo mmom dia esim ko mo nimdie ama na kasa but 20 ento process so after we nya side plan na wakọ search a wo hu sasase na ye we dia no na then document be na also nya sisi ade em say what ya say bia nipa na oton no o capacity enka say omo betimi o hu kwai so oton so oton inti no no mo omo be ye de friend dencha no eno ne asase ne hu nkrata imra na ka say ebo asase no ban no ha ti okwa no akoye bi na we no ho asem ne say dodo na ya hemfu mpanyimfo yi so ana nipa oton so hu obi dia o hwe ne se me fe wakoye photocopy wabo na o de tonko ye paucho asase de hu mra no ye dose nti na wo hwe ye convention decree ya ye mra ye pass ye hu 73 74 no ma e kire yen se o mal solicitor lawyer ni na ye sam mra we ma indencha ni nti hwe se o ye no kwaje se lawyer ni onim asase hu mra lawyer ni fa we ka se we asase lawyer ni nti ye ti ase se lawyer bia se wo hwe ni school koma o be kire no kakra ha eni onim nsema e wo asase nti o ye wi a in fact o stamp bi o de beto ase indencha bia obehu bi obi awo bi obehu se blue say da bi enye blue nko ase wo hwe we kra asesa kakra quantity na ne wo tintin bia ne de typewriter na bo na nse ye enibie ni enibie na amana aba na esi aye ni se ya nti pacho kan eyi na wo so no mami we as sample one nti we sample one mi pese me bo obi din nti nti ayo hini bi ene obi na o mai ba o twemu a lawyer ni signature wo ebo ase ha idea dan say asumesi lawyer ma hwe ade we ma jatum say your proper indenture ena meye o hwe mu a me pa me biebie mu chabo say intro ebi wom a eno ana kire say mra ewo asase ni ubehwe mu a obehu afi dodo a onipa na dia asase na ama no elise ya ha afi dodo na dia me use stamp miensa bi wo so no chese ye ko yenim ni ye bedu fo nti ubeye we wie a eno no na ye nyina nipa no omo de omo nsa ahya ase nti wo hwe wo mu a de oto ne nti ekoye ebusuan asase a won say signature for no dawson kakra enana ma kira ase no principal nti school ohini bi na to ono ne principal elders ohini ba ku ntumi sai debi ana say abusuan so wo say busuan principal members nti no no na nipa na ono so to no ono so de ne nsa ahya ase na yes say signatures be 4 o be 5 for cry na we nyina na ya na nkofo na ya wasansan ni no ye site plan na chi mba na kire say on site plan no indenture no so o the site plan no copy because we no na kire asase no ho hye na wa akire wo bebi wo mu nso e be type find a description ya wo hu we hi ye be say ade be brofo mu ne ato ye pe say ye ne say obi ntimi nkotu we no mfa foforo nhyim nti wa wo tono nipa na oton ni nyina no mode mu nsa be hye kire nti ne so otu we na obi fo de hyem ayi na e beti ase se we wia no nti no bok wo ye we wia na kire se lawyer for be kasa we ya ko no abo mu mienu no sa ahemfo no obi o symbol bi a omo de atum ya atum sa na wo bie ba ko no na wo che ba ko be bia na wo ka no nti mo aye munya mo aye wie no na wo hwe kire ya wo say high court stumps bi wo ho no ye friend YouTube so bi to asase bi o say o me court my registration e wi mpacho court no ye efofun ye kan say o mo koye oath of proof no quantity no na nka nipa na o ye oath yi no o wo ho na o kire say ampa asimesi na sign ne ye na me so me sign ne oath of proof no kire say no kire say obi court ni bi o ho edi adanse say mu assign the document we if anti no wo hwe ideal the way say ye na nka da mo sign no odi adanse say na yankofo anya ne say the way it no umutimi nkotwe ne mu be sign paper ne bia nopa enyumiti ya nkofo no ye wi anse no mo de akọ court no mo akọhwe eno nyina ye ewi a ye hwe ye mra na ne ahwe na ya de ne ya ye ni nti court fo no mo wi no ma stamp so nti obehu say courts bi stamps bi o ha a oath is done by high court mostly nti we wi a na che say document no edimu nti no se no ya na we na ekofo ye wi na afi de no de akọhye mo pass no we nya ne document ewi
ti on di train be registration bia we was some be registration ti no we ne oh brother Ghana so mo adwen mo ma ebre Timothy mo ma ebre msanyi do lance fo nka waye we se ka we kura yi won sabe tenden chan wa hu mpacho wo dodo na se ye eniema we no na ye mamre ko na ye aye ndi echire na because yakonya asase na ye te so we wudi echire a wo kra won te so na watu unim se watu wall ha na so ka wudi echire ntentema eniema we enhyeda nchesa enhyeda nchesa mo te beba office yo oh mpacho na we no make cho we na contract nipa mienu na eye nti enye yen aban ye wu mienu na mo ye inti no wo ni a lawyer no assign inti we nenye yen ni enye aban aso ye bia na eye mu mienu mu asem ti mu ye ne ntema ende ye mu amasa tu wie we na mefa nko champagne nko champagne tu wie we na den na wo say oben na wa o ka stamps bia ye sha ase no kire no law no ye stamp duty ye was be a stamp duty ye aban nyina ka se ye nge tax ye nye say asase bia oben transaction bia no amrane kire say aban je ne tax ya dodo na so hene na de mawa ya na enkosro bebre because aban person ye na o man crofo ye ne o register mo asase na se ebi me na mato ma register na me na me ton amawa aban hu se o ye profit nti ya na ekosro nkakra nti no sign no ye tax eno no Ghana Revenue Authority which is GRA na ekoho but omo hu se omo ni capacity nti omo ama land valuation division ai share aban lands commission ase omo no mo ya assessment na waji ne wetua nti no yes na ba we na dencha na tu wie dencha na nti yentu ni nkofofon so kakra wo ha se wunye stamp duty a ye hu se wunya asem wo court now the document ko ti se court no hwe document o bia wo kra nti no ye tu obi afo se wo stamp duty ni di ye because wunya asem na wo court na wo kasa judge ne be ka kire wo se onia on stamp your document uti men fan be kire me hwakra koye ansa na waba nti ye and stamp duty no mo your land valuation boy ye no say region ye ho o ye division ewo cantonment na na say de hye enuadan mu no usika bebre ba mu di nyina wo da ho hye enuadan mu ofa ho ache ofa cantonment zache pe aka mu dan ba ko de fata mu mo jijia sanse mu sika na no mbehia me hu lo akwa me jan wo hye coat na me na lo wo hye coat ti nuadan we mu pacho abanya wanya se ade o ba se cantonment de na da ba ko na wo ministries de onim say ministries o mwanya de asase ache ma asase ache ye gusu ye koyanim sika no so ye gima aban no abia ne de ne ma bi o say steps for mom with odi 5% eno mom bia e kana mo de abom bra lance mpanyifo ne aban akasa omo ate ase se ombe man bibi na yesu ye dia ye adwuma ko tuntumi ndo ya ma hwehwama de no yeso ompepa ne nsakwa na mo ton asase register sa na mo tinuadan mu tete nkroma nuadan mu e na mo tete Timothy uni mpese ke etwa ye ho ba na ke be hwese beef but me hu se okuta papers wo de che oh no we there just evidence of stamp duty na we tie won say GRA ade was so receipt e was so give receipt no ha nti we nu ye nuanu mo abro chire ye nuanu mo Ghana dodo ananom de document a show bi nsa o se omi oya ama me e be di mfi de wo ho no nka ahwe pacho oya akọ anim no e se otimi bisa for ne Timothy enei mo nye no simple said ye ne office no kra friend say se mo ye ho corporate client service and access unit mo nye ne simple say me wa asase a mo obibi a mo de GPS a mo de pick asase ne points unya pick asase ne point na ati abroche kra waba mu email address mu system na wa send dia bro Mr. Timothy anyi do masase ne point nie mbacho mbese me se nka dipa ne tua ana na mo yem process chinchini afi na kwaje side plan afi na ndenche ikura anya asam ketwa mia tipo me ye frustrated no cre wan ro be wi asase no ye no wan waja o ma no cre wo na nso ye mrana ye di ye mrana ye di ana na mo nya mutie mu na mo te emra no no cre ana na mo nya recommendation ma by minister amewu se dey say wa ma media for ye dey chase galamse foi on chase asase ne asase enya no one stop place oba one document pen out here to cover asase asema wo kan nyine no ya te ase ya ye because na mukum Ghana me ma ne mo nya bibi ye ni bi wo hwa oba na so ka no oba ye ho ache kakra
we nyina nchi na minister gusuka yenye ne one month ye ate ase yen ate ase intino ye ho adwuma nkaka onkrofo ye bia ba ho nanse na in fact obi omonya bad experience da nanse papa ye ko enim ti kakra ye bedu ho online portal ya wo kan your website run we are looking at say betimi ye ho adwuma any can say eno am minya chance ko meeting kakra bi na broni bi ka asem bi beka yi nyina ye trim infrastructure no wo ho is easy to do. Until once we invest in the infrastructure, sabi me ne wo hoi. Me mpese me bi na e frame etimo na me pe obi ampesa. Obi enya na nko bia be ne ntem na wako. Ba omo nkofo se mu didi ho. Nti mu de yem mo se ade no ye chinchini sa no. Sa de ba obi ba se 10,000. Oh, ade bia me ka efie bia me nsa wo. Nanso ade bia uma kwan dem no bia tia se ye nene obi be tia se bia sika bi we hia so obetua but wo ye no shaded in mystery na me nim de ekoso a en de nsem bebre betimi esi ye tia se mensa be wom mat mensa ne yate so ya adwen se ye be koye ni eti ebusiafo uguso ahwem wo case na ene de ya sheda pa ti na ya sheda kofa lands commission fo mu a ne de o ma betena asase nko wasem kofa paper no se de kan wo hwe na bibia ntim so side plan indenture uni bia maame waso be hye unim ankrofo se lands commission fo di sika yeso wo mo je nkrofo sika di wo ma ye kana na uba wo se fa yellow card bra ye ntwa ye homra ne memusa misanyi de o se sa yellow card no kra kire sen e kan asase document o unya ndenture no ne de aka ne wi he na nko ko se mrante bebrebre be chi ne yam kom just to save so obenya quarter plot or half plot wo wi a asase aye problem ebejuma na da ya wan hwe ya beko court na branti o ebre wo so de koye adwuma no wonam court afi no I frustrated do wan no anya BP team no awu yemra na afi yemhwe nsase na ho asem so ye ne Mr. Timothy Anyido eye principal eye officer ema eye lands commission ene ne twetwe nkomo che se asase wu bibia papa wo egu ni tirim wasenso ya law so aka ho tini nyina ye de abom na nne ye chiro no ye twa homra na ye nto asma me ka obi o se tabia e ba Mr. ne capsules eti wanu ma good appetite we ayi sugar dem ayi valentine ayi Timothy odim den me ami mate ya me be born babe amma no kwan de ye ti apo wa hu ene madam for labriska say wo tumi me o shipo kra me man oni na omi onuma mo de nko shipo apo no wo su am nko shipo me man be bo mo babe Dr. Carol no mo nkofo you can shipo me man me bo mo babe am mo nkwan papa bia nom Wednesday ba yemra ne meto asase no so wo case Anaa ni ene de wo case papa asase wo case ye wo bi na che say ye kra ye kokko be sha break no nipa say ye cameraman wo mo fi nyina kra wo case wo asase ho kofo abu o mo man kan kire me Timothy ba afi no mbe yire na aburo no na obi kunu na den mo be kuna hye me wo ba mo ba enti mesra mo wo Timothy wi a mo bi anko no office mo metete ha what ya say mesra mo a book no mo be man BP they say they me spokesperson for mema yema wo ba bia mema be ma bia BP ha Mr. do mamisa mo akwa ba bi onim ye ka yellow card no asem eno na kire sen ya ye ndencha ne ade wie no esi separate yan ye won kran ne ya ye ka yellow card nsem ye born out of near won emra bi a eba 1986 friend land title registration law inti eno no ye won kran ha Kumasi baby kakra bi ene akaswa area kakra bi ti yellow card no eno no na ye adansidie a e kire se wa hye registration wa hye nkata na se ene aban aso ye eno nkire se we wie nti na ya na predodo na amede ye mfato ho ne hospital card ukona nya hospital card eno nkire se ya hwewo eno nkire se doctor na hwewo eno nkire se wasaw yare eno na kire se wanya kwan konya se obetimi ehu doctor nti yellow card no dodo na nkrofo je hyase omunsa ka yellow card na na chese odi akoshe ne pass nti se ba se oni obi benya nta obi osu mi wo yellow card na chese wa hyase unwie na ye aban so ye na ahwe hu se na yellow card o hwe a nkrata ya meche o ye wie a o ye nkrata nyina wie a we na land title certificate na e wo nkran ne Kumasi ne pata we na chese o ya asase wura wa ye wie aban de ne nsa ahya ene me cameraman wo mo ni bi
Intino. We ye in crime, we uko other regions now. Attend and only ni say. Now so we ne beche na usha yellow. Timothy be patch and next week was samba. Patch up maybe some penny phone coin or my coin member. You did. Let's shut that to idea bechen why. No quite the name and Colana and Quebec. You must say. But usha we a yellow. Now yellow card no submission no yellow. Tiena nkofo e ma dream aha nti ohwa won crying crisis ya ye nye ni sei brum ye mawo nkrata bia eno no ni we no nsusu yenim nsusu uwom na akere wo se nti but land certificate say ana wo say ye completed abombelet bom we no hwe de we etina kokko na Ghana coat of arms boss but area sign ba bia na pacho an ube hu registrar of lands na e wo form hanom pacho mfa nchire kama ye form e wo form hanom no na dination nsa odinsa ashasi intino nti o se unya we nyina ansa na wakosi because nsa akra ha no ayefo no ton asase no se kokokokoko ya ama me ya na me katem bia se so onim se ade ye wo dia na ehu ni mu anso a ade na obeka che obi se ompre ne hu nkosi so wo sika na wusi se woni sika dodo na obi o sisi ni tem na je no na che se ese mo wadwen ko ho se asem akoyi ebi asem betimi because me nim nkrofo a on papa no maton sase omni papa num se bi omafim imretwe etwem nso asase no hono ma na eda se nipa na nton ma nipa mienu miensa asase ne hono ma na eda and wo hwa asase wall si ni ubesi dan ni sa ne ma nyina no so no mra no nso wo ho ya assembly fo no hwe ne do behwe se wo nkata nsa na permit ne ade eno no wo hwe mra ne po right way ni se na nka wonya we wi a ansa na wakwa apply for permit no na che se wetimi esi wodan sana amra. Na patro assembly wa yeso usikosi lentel level bi entumi mu eno no wo hwe mra kata bi efe no Land Protection Act Act 2 mra kitwe bi a aban de baye wo hwe 70s ni mu a na assembly a esi wo hwe adabraka kokomemle area na sa amra ne baye na ehwe se protecting crofobia no ma to asase na edu baby. But nkofo aye no say ade na bedane twiapia bi e wo manum mo wo bebi o mo fiso usidu lentil na nipa no won krata no na otimi de kire no de court betimi akase ye mbubu no mo bi anfanto na adwum say wo ye ntem na usidu lentil level enye sa ye betimi abu sa mra na e kono ye mra na mo ye wo bebi ketwa bi other things was status of limitation so be was as 12 years or na wenya no TV e me bi wo ho bit me protect you but lentil no see no in protection in itself ain't won't in kasa and your protection if wenya eno na wa start foundation no there any problem send dey say no akokoje o permit wo planning authority ne ho nti okowie na okoje film ho na obesi udan na assembly for na amba ka stop work na dey ne say wonya won krata Amika nkofo bi messages ni ade na timo we de said the tie bi adache beba Michael Dexter said o say if you must be celebrated pa me hwe as a sugar dem yi ni ade aduane a wo ya ma mema nyakopo chate mema nyina da wase kwame keche no sikudo sefia ma sheda hwe nsase de me wo problem pa timi say you do de e was all link in mama Grace Kweno was even me hwe mo live pa na if a pencil say me I just love me okay sana George as a kind and also them this evening no as a say what idea blue ya we shade oh no guest no mo share that match pa na we dey me sugar them t-shirt bi abrem o sugar them t-shirt yen ton e free e be cheche ni free the amount of but o kada de bra Timothy so dey me bra o ti ya share that pan e blue no me bra pa Juliet enu and o say fie nie and then me per topic ni papa asase we won asem dey mo kama sama mama o so answer Dex save him me show live o me wo case and so good job and am oye no kuma say ye abusuakuru ho and am me wo no na Ebenezer amo no say please I bought a lamb from my mother from our clan just abusua penny currently no ye ohene kituwa bi wo ho sale a ohene ne say ye nsanton asase ne ma no but so dey we Yakopon ya adoma next week me party moti yire chone lands commission for chewa mesna de na ba wate na ya kan we want them do no wisdom and also vim lady great vim who here Juma party asum Ghana my Bonnie Emmanuel say I just like a program me try my live from Europe na ya NK o say me so me hwe my live e wo mo trusty mu na mani ji age asase asem amoka no Alice Amankwa ene Majid Yakubu billions here
me hia lawyer bia mo ye media ya ma me say de nipa Timothy Anyido e ka no na Amidu Razak e no say me follow papa Nyankopon hia na adwuma wo ye wo ben George Kwame o say I just like this program ya mo ba Benjamin Seb ene Ismoko munyina mo hwe me okay sana ye de maso wo ba wo specific asase issue a ya pon a mami hu send me number ye be shada ko hu era Timothy Anyido ono na adwuma do so ne pressure so but me shada sere no na wa yo bia de ama no mako na mum mamu metata na ha mo betata ne dia na ire ni me benya problem misre mo why to dey frame me wo frame me okay sana numbers bia me mama so ate wo hu enti amfa seda emma era Timothy Anyido o se afutu ode ma se na obeto asase a seche wo be yen dencha entena mfuchire nyen dencha lawyer na be ya ma o me ensan uwie a emfa hye mpase wo ji receipt wo hene wo so wato asase a eno nkyere se wo ya asase wura mesre wada me okay sana numbers dey me kra mo tro ma me na me sa mo bobie because ade na ni mitimi so mitinye ho sei sa me vim ma dwunwina dam so nya asem ketwa wunim mama nka silk paint and one sem nche Easter baby chuda ho chi woda no ho no madon ko bitesin bi because Friday say kaminya ya nka ewi anaka Timothy me de na kwa kotena enum ne ade na nka ya chele enum ne ade me director Sarah mo kan che se mitinye ho sei yo ya be mo bobo loto numbers mi twa loto da oti ase tromam me Timothy nye wo say ti bato wa pepe ti bi no afre so code for 02079836993 what is 02079836963 kwachi paint ni bi say chew down pa mo obi say yes who chew down na fe yentumi enka ensem ni nyemfa se da kese ema adonko bites adonko so ya adonko ache say papa wo mo ye adwuma amo say yes wo mo ye adwuma de amao na etumi aboa numbers ni we dey mpacho boni bi ebesi no TV adwuma de nya better say nti say radio akoma kwa obi ehome aso de nya better 054 780 9491 mi okay sana ofre yen what 054 7809491 frɛ na fe no emmo enkomo emfa na se emma adonko bi testa bia eba mesha ene ta top ever clinic silk paint o madam na edi dwumedie ne ma Mr Timothy Anyido principal lands officer emma lands commission edasian kopo show so bye yedasi papa nyume kwada emma nka oyire wo ma massage wo hu ko titi aduane so wanum eno ma hijack o asedan koma production team Portia Chona Mawu Eric Tete Ellen Oseboache Raymond Kumsin Joseph Kwache Belinda Arthur Sandra Obribia Samuel Makafui ne Samuel Jesse Ronald Nico emu nyina da mase papa sanso ena ene